U ovom tutorialu ću da pokažem kako se pravi novi plugin sa C++-om. I ono što ja upravo radim jeste otvaram Unreal Engine 4.27 verziju. Napravit ću novi blank project. Znači Games, blank project i nazvat ću ga CPP vežba. Može i na srpskom. I pravim project. Sad, dok se project otvara, ovdje imam jedan plugin i njegov source folder sa source failovima. Znači imamo private, tu su C++ klase, public, tu su .h, odnosno header klase. Ok, znači napravljen je novi project. I sad, da bih mogao da napravim novi plugin, sad ću da otvorim plugin, window i sad idem na novi plugin, međutim on mi daje opciju samo da napravim content only. Međutim, meni treba Blueprint Library plugin, a da bih to mogao da uradim, moram da napravim novu klasu, C++ klasu. To radim tako što idem na File, New C++ class, odaberem None, nije bitno koja je, bitno je da je ono bilo koja C++ klasa. Mogu da je nazovem kako hoću, ja volim da je nazovem malo na šaljiv način dummy class, čisto radi šale, ali nije bitno, ovo je bukvalno nebitna klasa, bitno je da napravimo bilo kakvu C++ klasu da bi se project compilovao. Znači sada project prebacujemo da ne bude blueprint only, nego da bude C++ compile project. I to će malo da potraje, u zavisnosti od računara ne traje puno. I naravno da bi ovo mogli da uradimo, potrebno je da imamo instaliran Visual Studio. Visual Studio koji ja imam instaliran je verzija 2019. Imam i verziju 2017, ali volim da koristim noviju, a to je 2019. I meni se na drugom ekranu upravo otvara C++ i otvorio se i otvorio mi je header file i to je ono što mi je potrebno za sada i upravo ću da restartujem project ili da provjerim da li mi sad dozvoljava. Sada bi trebalo da mi dozvoli, da, sad mi dozvoljava da napravim Blueprint Library project. Biram njega, dajem mu naziv, nazvat ću ga Valsogardov plugin. Autor Valsogard, to je manje bitno jer može kasnije da se izmeni, znači Blueprint Library, Create plugin. I sada će plugin da se napravi i onda ćemo potom da otvorimo solution file projecta, generating project files, znači to se samo pravi, ne moramo ništa da otvaramo, sve je automatizovano. I ovdje treba se pričekati još par sekundi. Ok, sad imamo, znači, u Visual Studio otvoren naš dummy class. Međutim, ono što nama treba jeste klasa od plugina. Znači, imamo ovdje Solution ili Solution Explorer i idemo u Plugins, Valsogardov plugin, znači to je naziv plugina koji smo upravo napravili, Source i sad ovdje imamo, znači ovo ću malo samo ovako da raširim, znači imamo Private i Public. Ono što nama treba jeste Valsogardov plugin BP library, znači C++ file i header file. Odnosno, implementacija i deklaracija. Njih ću da otvorim duplim klikom. Class on mi ne treba, njega ću da zatvorim. I ovo ću ovako da raširim. Sad, znači, u header failu ovdje imamo deklaraciju, funkcije, a ovdje imamo implementacije. I sad ću ovo malo da skupim, sad mi ne treba toliko prostora. Znači ovdje imamo
klasu, to jest funkciju koja se zove Valsogardov plugin sample function, znači ovo je, primjer funkcije. I ovdje imamo njenu implementaciju, znači ovo i ovo se poklapa. Sad, šta je fora? Sada hoću da dodam novu funkciju. Kako to radi? Iz jednog od mojih omiljenih pluginova ću da pozemim, da prebacim funkciju. I sad kako se to radi? Pa ovako. Znači, otvaram public i sad, znači ovdje, pošto se ovaj plugin sadrži iz više, kako da kažem, modula, znam lično da mi je potreban file koji se nalazi u file function, ako se ne varam, to ću da provjerim, znači otvorit ću ga sa Notepad++, a mogu u stvari da ga otvorim odmah sa Visual Studiom, mogu odmah, šta fali. I znači on mi je otvoren ovdje, header ću da prebacim ovdje u header, da mi je lepo sortirano. Znači file functions, da vidimo šta tu ima. Znači ima save string to file, load string to file, save string, ovo je što mi treba. Znači potrefio sam file i konkretno dvije funkcije koje mene jako interesuju, to su mi jedne od omiljenih, su upravo ove dvije. Znači save string to file i load string to file. Ok. I sad, header je deklaracija, a u private imamo implementaciju, znači file, ovo mi treba. I njega ću da prebacim cpp ovdje sa desne strane. Tako. Sad imam header, cpp, ok. I sad krećemo u akciju. Dakle, iz ovog fajla treba da prebacimo u ovaj, iz ovog fajla treba da prebacimo u ovaj. Sad, to nije baš tek tako copy-paste, ajde, pljuni pa zalepi da radi. Treba malo da se menja i pokazat ću sad šta i kako se menja. Šta možemo prvo da sredimo? Ajde da sredimo prvo cpp file, znači implementaciju. Zašto? Zato što header file u suštini može i da se, kako da kažem, izmisli. Šta to znači? Znači, ono što vidim u cpp failu, po pitanju inputa i outputa, na osnovu toga mogu da napravim header file. A ako nemam cpp file, morao bih da znam šta i kako se radi, a ako već znam šta i kako se radi, onda mi ne treba sama funkcija, mogu bih sam sve from scratch od nule da napišem. Zato radimo prvo cpp, odnosno implementaciju. Dakle, save string to file, evo je funkcija, znači sve ovo je ta funkcija koja nam treba. I imamo load string to file. Ajde, ja ću čisto redom, znači po nekoj moje logici, ajde idemo prvo load string to file, da ne bude sve baš copy-paste, da bude malo dinamičnije. Znači cpp, ovo sve, znači od ovih ukrasnih zagrada do ukrasnih zagrada kopiram, Ctrl C i prebacujem se ovdje, znači ovdje evo imam već novi red, znači ovako stavim 2 entera, malo da napravim razmak i Ctrl V. I sada sam ja pastovao sa Ctrl V, sam pastovao, odnosno nalepio implementaciju, međutim vidimo da nam ovdje IntelliSense prijavljuje kao potencijalnu greškicu. Sad, u SZZ file function, ovo je problem. A vidimo da kod ove prve sample funkcije kaže u Valsogardov plugin BP library. Znači ovo treba da se zameni, znači to je ta stvar koja, nije samo copy-paste koja treba da se zameni. I to kad sam zamenio save-ujem. Sad ne znam zašto ovoliko dugo save-uje, ali dobro, uplašio sam se da će da greši ili da prijavi neku grešku, ali za sada je sve ok, nema šta da prijavljuje. CPP deo za ovu prvu funkciju load string from file je sređen. Sad prebacujemo se na header deo, znači to je ova klasa, uvijek miješam klasa i funkcija, misli se na funkciju, znači to je ova funkcija.
load string to file, from file, znači ovo kopiram i u header failu, znači ovdje, ups, šta sam sad uradio? Vade sve ok. Deluje da je sve ok. Šta sam uradio? Ništa ok. Nešto sam stisnuo, ali sve ok čini se. Znači opet ovdje pravim par entera mesta. Odaberem nove stringove i Ctrl V da bih pastovao i sada, znači, to bi u suštini trebalo da je to što se tiče ove prve. Sad ću samo da proverim. Znači, deluje sve ok. Ovo je meta, ovo su meta podaci, kategorija, keywords i tako to ću kasnije da menjam. Znači, load string to file, from file, deluje da je ok. I sada ću ja ovdje da stisnem, znači, samo ovo da mogu da ugasim, stisnut ću da mi ovdje kompiluje i da vidimo da li je sve ok. Trebalo bi da jeste. Ovaj ću da zatvorim, pošto će ovdje početi da ga otvara. Da, trebalo bi da je sve ok i sada ćemo da testiramo plugin čim otvori. Da vidimo da li to sve radi. Ok. Znači imamo ovdje plugin i sada ću da napravim jedan blueprint. Pravim novi blueprint. Nazvat ću ga Panda kao da je bitno. Nije bitan toliko naziv, iako je samo test. I znači on event begin play, idemo load, malo engleski da ga izgovorim. Ok, znači imamo naš node, radi za sada. Ajde i da testiramo, da mi to vidimo, da li u praksi 100% sve radi kako valja. Znači šta ću da napravim? Sam node kaže očitaj string iz file. Imamo ovdje directory i njegov naziv, file name i ovdje imamo šta on očita. Ajde, znači to ćemo ovako klasika na seljački način da kažemo print string, da idemo da testiramo, mislim koji bolji način, realno na brzaka se testira nešto, printuš string, printuš tekst. I sad ću ja da napravim neki file i napravit ću ga namjerno u samom projektu. Zašto? Pokazat ću sad. Znači, novi tekst dokument i nazvat ću ga panda.txt i otvorit ću ga sa notepadom običnim, open with notepad. Ajde, u njemu ću nešto da napišem. Ja sam mali panda i to ću da saveujem. Ok, znači tekst file je napravljen unutar glavnog foldera projekta ili projekta, ako ćemo po srpski. I sad šta radim? Znači, trebam da definišem koji je direktorijum, odnosno lokacija tog fajla i njegov naziv. Znam da se zove panda.txt i sad njegov direktoriju mogu da dobijem tako što ću get project directory. Voila, to je sve što je potrebno. I sad to compilujem, saveujem i sad ću da testiram. Kada kliknem play, samo malo gdje mi je pandu moram da ubacim ovdje. Znači kada kliknem play, evo ga, ja sam mali panda, tu u gornjem levom uglu se pojavilo, znači sad ću da opet uradim, znači ja sam mali panda, sad ću da izmenim file, čisto da pokažem još jednom, da dokažem 2 put ako treba, open with notepad, ja sam mali panda, ja sam veverica i sad ću opet da testiram, evo ja sam veverica, znači to nam se mijenja, to je sve ok. Sad, znači prva funkcija load string from file je uspješno implementirana. Sad, ja želim da implementiram još jednu funkciju, a koja se zove save string to file.
odnosno sačuvaj stringove u fajlu. I nju također imamo ovdje, samo je na početku, save string to file, znači opet idemo prvo implementaciju, odnosno cpp file, da sredimo, znači to će da bude ovdje ispod, damo opet jedan enter mesta, kao i pre mijenjamo ovaj prvi deo, znači to ću sada izmenim, copy, to mora da mi se poklapa, da mi se mečuje, saveujem, znači implementacija je sređena, inače ono što se meni ne sviđa, mogu bi da izmenim, na primjer, jeste da se ovo ne zove save directory, nego da se zove drugačije, ali to nije sada toliko bitno. I sada ovamo, znači CPP je rešen sa desne strane, idemo sa leve strane da sredimo header file. Opet idemo ovdje u header file, znači i u function i idemo ovako. Znači to da kopiramo. I sad opet da napravim malo mjesta. To sam bukvalno copy-paste, znači kad znate šta radite, dovoljno je copy-paste, ono ne morate da brinete, kad ne znate, onda morate da čitate dokumentaciju, da debugujete, ali da ne dužimo o tome. Znači sad ću ovdje da kliknem restart i da vidim da li je sve u redu što sam do sada napravio. To se kompiluje, Unreal Engine project se restartuje, otvara opet. Ok, imamo naš level, treba da ubacimo opet pandu level, ali pre toga treba da negdje stavim node, znači load string from file, on će da mi očita šta se nalazi u ovom fajlu. I ajde recimo nakon nekoliko sekundi, nakon 5 sekundi, da, ne znam, ajmo save to file, da ja odaberem node dok smislim šta će da radi. Znači save string to file, opet će da bude isto, znači ista lokacija, get project directory, naziv će biti isti, ovo čak mogu i da promotujem u varijablu, kako bi se to prevelo, da sačuvam kao varijablu, file name, da kompilujem, da, dobre, panda.txt. Sad šta hoću da saveujem u file? Make literal string. Nakon 5 sekundi, a ja sam sada mačka. Ok. I nakon toga ću da opet koristim load string from file, znači idemo ovako, napravit ću kao petlju, ovo je malo opasno ako se ne pazi šta se radi, ali može se napravi beskrajna petlja, odnosno infinite loop, ali trebalo bi da bude sada ok. Znači na početku će da bude to i to, ok, idemo. Mislim da je ovo ok za test. Znači sada ja sam veverica piše. I ok, piše ja sam veverica. I nakon ja sam veverica. Opa, negdje sam napravio grešku. Zato što mi ne menja. Sad ću ja da vidim gdje je ta greška. Save string to file. Nešto sam ja tu loše. Aha. Allow overwriting, dozvoli kako bi se on nazvao, prepisivanje. Znači ako file već postoji, dozvoli mu da on njega prepiše, da kažem, kako bi se da ga pregazi ono što ima trenutno u njemu. I ajde da sada testiramo, to je ta bila greška. Ajde da vidimo sad šta kaže, znači, a ja sam sada mačka. I da vidimo, znači,
Vidimo da li će ovaj file da mi se reloaduje, odnosno osveži. Open with, a ja sam sada mačka. I u suštini radi. I znači to mogu i ovako da testiram. Na drugi način, recimo i 1, 1 i 2, ovako. Znači ovo ćemo da otkačimo. Save string to file, ovo ću da iskoristim. I znači kada pritisnem broj 1 na tastaturi, napisat će pritisnut broj 1, a kad pritisnem 2 na tastaturi bit će nešto drugo. Hej, pritisnuo si dvojku. Eto da napravim malo da je različito. Save, znači file će biti isti. I sada idemo, znači play, stisnuo sam jedinicu i sada ću da izađem. Ovaj file treba da otvorim opet. Open with, zašto mi se nije promenio? Samo da vidim, sekund. File name. Samo da vidim da li to u stvari radi. Mislim da znam šta je problem. Player controller, nisam mu dozvolio input. To znam napamet šta je problem, 99% sam siguran da je to problem. Sad bi trebalo da se izmenio file, to jest da se update-ovo. Pritisnut broj 1, da. I sada ću da ga ovdje pomerim sa strane, znači na drugom ekranu mi je trenutno, znači sad sam pritisnuo dvojku i sad ću ovdje da otvorim opet file, open with, pritisnut broj 1, zašto mi nije dvojka registrovana? Dvojka, da vidim da li je sada registrovao. Ne sa ilustratorom daleko bilo. Hej, pritisnuo si dvojku, dakle radi. Sad ću da ga provjerim i sa Notepad++. Ajmo još jednom da testiramo. Pritiskam jedinicu na tastaturi. Zašto mi ne registruje? Zašto mi ne registruje odmah? Ću to da provjerim. Evo jedinica. Ajde, osveži se. Evo sad registruje, pritisnuo si broj 1. Evo sad ću da spamujem dvojku. Dvojka. I evo prijavim. Pritisnuo si dvojku, dakle radi. Eto, debugovanje i testiranje je malo potrajalo, ali pre 5 minuta i više mislim da je bilo jasno da ovo u suštini sve funkcioniše. I eto tako kako se implementiraju nove funkcije i to može da se radi i za druge pluginove i to bi bilo to za ovaj tutorial.